أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة.
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها الإخوة في الله اتقوا الله تعالى حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الله سبحانه وتعالى قال في محكم تنزيله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله Innallaha khabirun bima ta'malun. Mga palanggungan sing kami kaagama Islam. Alhamdulillah. Dari nakita niyo halaw man sin sa lago-lago pakaradyaan ha pag-agama. Halaw sin bulan Ramadan nakabidda din hakatan bulan karena sin kabidda sin amal ibadat halauman niya. Amuin siyuko sin Allah subhanahu wa ta'ala isa-isa niya injuma kasingkatan amal sin ipon niya. Amal amuin wala piangandol sin Allah subhanahu wa ta'ala mga malaikat nga jumaka sarta magdukot sin amal nila. Durukutan sin amal dahon pataas hibutang dito lauhil mahfuz. Amunain batukon sin tiap-tiap tisulakan deng kato taniyo hiruhal kato sin nagpapanjari kato haadlaw kana ya undon katan di murukot in uno-uno kakahinang singkitan niyo asibi dakula kimugdan iwan wala yaun katan nakabutang halawman sa bedto na habihayaon subay kita nagaayad sin katan amal nato at ini maksud niya subay tuod kita niyo mag-ingat sin pag-arama na to pakaniya. Karena wayroon doonhan makahinang sin tiap-tiap hambuk manusia duga indeng kaniya. Subay hadyan niya tilusahon inyan misan pa masuok kaniya. Biya sin asawa niya ka atawabanan niya, anak niya, di makakanti kaniya himinang. Isa-isa na to maghinang sin persukuan na to. Isa-isa na to, magpaamo sing kakahinang na to, magpakugdan doon haamuin, mapatot pakugdanon, hatiranan, piya sampay sin Allahu Ta'ala, labay ring haraak niya mo na yung pamu na to, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In pagbisarahan tabihaon, tiyo-tiyo, haupo-haupo dah, parkana sin pagduaa. Amo na yung pangayo, sin ipon, patag-ipon kaniya. Inili na to manjari gaan-gaanon,
Karena labi-labi na hajaman ini, mahal ka ini pa Allah subhanahu wa ta'ala para kato taniyo. Bukun mahal ka pa Allah subhanahu wa ta'ala para kaniya. Sa mahal ka pa Allah subhanahu wa ta'ala para ipun niya, amin himinang kaniya. Bihan. Na, tiap-tiap susung injaman in waktu aun waktu maglunain kakahinang sin tiap-tiap tisulakan sing kita niyo. Sabihan in Rasul sallallahu alaihi wasallam daran nanawag-tawag ha umat niya jaddidu imanakum. Baguhan niyo impag-iman niyo. Kana nangasuboy mga kasahabat ya Rasulullah kay panujaddidu imanana. Biadin kaagin namo magbago sim pag-iman namo. Imbayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam jaddidu imanakum bila ilaha illallah. Daran niyo biawangkil in katunggal sin Allah subhanahu wa ta'ala amin siyara mapatut pagtag-ipunan, siyara mapatut agarun, hakatantan kakahinang sing kita, labay reng haraak niya. Wayroon manjari kahagaron sin Muslim kakahinang hisiyusin na misarahan bang bukon labay reng hariaak sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab siyain nakapasampay marikato. Siyara impiangan dulan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nabangaon doon kabtangan nakagawa din hakabtangan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ataw pangdaakan nakagawa din kaniya di iyan matag ibadat hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na in ibadat biyayta katutan niyo matag sadya siya ibadat subay siya makasud paruwarukon ataw dua syarat ikhlas iban mutaba'ah. In hati niya sin ikhlas, hinangon mo karna sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bukon mo hinangon karna sin gubnul, sin president, sin guru, mga umbisara sin guru, subay akarun, sampay makasulang pahakawayan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amuanin subay, jagahan na to. Hikaruan niya mutaba'ah. Unin natin si mutaba'ah. Urulun mo ingkatan pamayta sindaak sin Allah subhanahu wa ta'ala. Way manjari urulun sing kita. Parkala pag-agam. Subayra pamho na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naamo yan. Manjari in Rasul sallallahu alaihi wasallam nanawag-tawag ka to taniyo. Daing hadis biyayta sin habuk sahabat laung niya badiru bil a'mali sitan. Pag us-us na kamu himinang sin biyang daakan kanyo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Doon haunum. Insyabot na kauna 5 amo na im mga sa lagbo-lagbo alamat sin adlaw kiamat. In kiamat siwi-siwi masuk kato niyo. Unang pagyanon kiamat siwi-siwi amo na yung kamatay. Ia alop na to. Di na to kataykuran. In kamatay siusuok na to, simusuok day sabkato. Bukon kita urulon deng haulihan, bukon kita surun deng hakid. Sa iyaon haunahan na to, simusung kato, simusung day sab kita. Wayron dapat magdagpak. Nasabab yan subay hadya kita nag-aayad deng hawakto pawaktusin, amal na to. In ini, biyayta kato, kahinapusan deng haunom biyayta, hadis, laung niya kukhwaya sa taahadikum. Pagi anundun ha ini, amuin parsukuan sin tiap-tiap hambuk ding kato taniyo, way rapat.
dumatong kaniya, unoy ni amo na yung kamatay. Sabab amunanin, mahinang sababdaan, hikasampay na to, madto pa, amuin adlaw kahinapusan na. Kanalong nitiyag siya, alamat, sibi, sa sumagawa nakasudhalom sin alamat dakula. Amunain, kamatay sin tiap-tiap hambuk dan katutan. Naman jari, in jimaja tuhalaw man natuk, biya na sinagi ko kain na. Tiap-tiap magsusung in pangumulan sing kita, magluna ing katan uno-uno. Maglamma imbaran, magkuin pangannal, karagdagan na kita sipat, inyan katan. Asabab yan, bang kita nabibiyak sa roon timututog hakahinang amuin, hinang piyang daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala, laway lang hapang daakan niya, daak niya, amuin, di na to, butasan hakabuhi na to. Bang na to tiututukan, hawak to kimulang insipat na to, sarta insara marugtol na to na. Kakulangan na kita, sampay, sin amoy hinang di ta nakakausan hitindog ing ginhawaran ta, misan kita naglilingkod, jukup-jukupan dabis tahun kato sin Allah Ta'ala. Di na to namara ing ginhawaran na to limingkod, misan kita nagkukulang, biya da kita sin nagtitindog, bang na to, iya anad asal ing ginhawaran na to, doon ha amin kakahinang kimukugdan, matang to na to, kimugdan, sabab hiyati na to marayaw, iingat na to marayaw, bukon na to, iatod sa jahambuk tao, kaya amuhan kita sinhinang niya, kimugin atay ta, simingod na kita kaniya. Bukon. Inagama matarang. Subay na to hati habihad to in katarang niya. Bihad to adto. Salta impang ingat kaniya, wajib binukuman. Mangkauri mag-ingat, nakabakaw dusa. Bihan. Hati na hikabalik ka to. Bang dumatong ha adlaw akhirat, inhamuk manusia yaon, makasud palom sin narka, wayrong kapag susunan niya ruga inding sing ginawabaran niya. Why? Hangkan ako nabihay ni pasal sin ama, pasal sin ina, pasal sin taymangud, pasal sin bagay-bagay, di, ikaw im magsusun sing ginhawabaran mo. Bang muliyop pa sin waktu mo roon haamin nag-ingat kaniya, nagpaamo sin hinang. Bihan niya. Naman jari. Dayin ha mga kabayaan ko hipahati kato tanyo, mga labi na inikawhaan tahon 5 bay. Biya sin hula, amo na hula, kaya naugan sin wahi, sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wayroon lugal, hadun niya ini, kaya panaugan sin wahi. Diarasin pamho na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amurain Makkah iwan Madinah. Misan pahula Saudi Arabia, wayroon ayat ni maog Riyadh, Hajiddah, hauno-uno lokal. Doon daharwa lokal ini, Makkah, Madinah. Sarta inbayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam harwa lokal ini, di kumangi in pag-agama, dahin doon kanila. Bang kumangi na, malun na yung gumi. Biha. Na amod timpangamdusan si mga sila bariman. Misandaan uno inji matuhalaw man sin gumi ini, masirain iya atod nila, indua lokal yaon. Sarta biubuot sin pangatayan nila, pangayon nila pa Allah subhanahu wa ta'ala, ya Allah, rijiki ya kubang mana kurun hikatanum, hauno na harwa lokal yan. Bang bukun lokal Makkah, lokal Madinah. Amo na yung pangubulan, long niya baki,
al-Gharqad wa Baqi al-Madinah. Amon yung pangubulan niyon. Sabab mayta, biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hisiyo-siyo, in hikakubol doon halugal yan, manuituyan siya palam sulka. Arab, naghuhula-hula yaon. Di magpakasiguro sila hikakubol doon. Mahita, sababi naturan sara, haon umiugtuin napas nila, roon da sila kubol ha amin lugal, kaya bugtuan sin napas nila. Misan pa siya kawasahan. Amir sim Madina, ya Abdul Muhsin, Abdul Aziz. Nawapat siya hajidda, sinyaunin palas ni Hamadina, dito ra siya kiyubol hajidda. Bukom biya sinakal sin tausog, matay haun-haun na lugal, dahon da palupasog. Bihag to in panghati nila sing ka-Islam. But di man jari tahalaon in tao miugto na innapas. Magdusa in buhi bang siyari maayupot. Tumakawa in kita niyo, makauna ayupoton in lurok dahil sin amin tao, yaon miugto na innapas niya. Bihag to in ka-Islam sin kaibanan din kato. Nauno niya ito, bukon niya ito pangatuha Allah subhanahu wa ta'ala. Bukon niya ito panulang, hasara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bihansan, hangkan na subay na ito, yan inu-inuhon, yung ginawaran na ito, paamuhon, doon haamuin, kakuyakan sin Allah subhanahu wa ta'ala kato niyo. Manjari, in panawag-tawag sindaro lipta sa Saudi Arabia sin patahunan haot sin 2 tahun 1999 pa 2000 wa 'ala ad-da'i alla yushabbiha ad-du'a bil Qur'an فَيَلْتَجِمَ قَوَائِدَ التَّجْوِيدِ وَالتَّغَنِّي بِالْقُرْآنِ فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يُعْرَفُ مِنَ الْهُدَى مِنْ هُدَى النَّبِي صلى الله عليه وسلم ولا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا من هدي أصحابه رضوان الله عليهم. Panawag-tawag hama magpasampay sin agama sin Allah subhanahu wa ta'ala amo hindi hisingod in panghindua ap Allah ta'ala biya sin Quran. Pagbasa sin Quran. Bihawon magpakarungog na kita. Biya sin pagbasa sin Quran in panghindua ap Allah subhanahu wa ta'ala. Na, in ini dugaing impagduaa iban sin aun aturan niya sara misan siya nakalangud hangaan inya unduaa biya sin launta aturan sara si mga magbabang mananawag-tawag di manjarin yan amuyin agak-agakon mo, sabay mo, puspuson ka ang intingog mo. Sabab dia akaw magtawag, ang mga tao malayo maun kayo mo. Palugal, kababayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, lurukon si mga sila bariman. Hikaruan niya, biya sin hukuman si Panginoon talbiya. In talbiya, hawak to sin pag, haji, amin, puspuson sin, ipon intingog niya harap patuhan labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. Mamayta siya, ya Allah, yari na ako si mambag simpartawakan mo, yari na ako biha mo maana sin labbaik sabab tiyawag in kataan harap madto. Dia akin Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam.
wa adzin fin nas ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin amik. Tawa kalong niya ing katantan, hauno-hauno nakasiyok-siyok kan sing gumi ini, harap maliparukal ini, magnaik haji. Laong sin Nabiullah Ibrahim, ya Allah, biya din kaabot sin tingog kumadto. Laong niya, puspusan na hadyan tingog mo. Kami na'y magpasampay. Biha. Na yan. Imana niya, impagdua, biyay tak kato taniyo, subay siya, amuyin, bukon datuod, magpuspus sin tingog. Biha. Hambok, bait kissaroon hay ni. Baita kato taniyo, hi Abi Musa al-Ash'ari radiyallahu an, kunna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, fakulluna idha ashrafna ala wadin, halalna wa kabbarna, wartafa'at aswatuna, faqala an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, irba'u ya ayuhan nas, irba'u ala anfusikum fa innakum la tad'una asamma wala ghaiba, innakum tad'una sami'an basira wa huwa ma'akum, walladhi tad'unahu aqrabu ila ahadikum min unuqi rahilati. Simambagin Rasul kanila, laungsin Abi Musa al-Ash'ari, nag-aagad-agad kami man sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, at inatumpukan sila mataot. Tiap-tiap in kami lumuros dahil hataas, magtahalil kami. Bang kami tumukad, tumakbir kami, sampai magtataasin suara namo, sampai katan na kami, magsambag-sambag katan. Unoy nagisin Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya kamu mga manusia, kira-kirahan niyo, ingin hawabaran niyo. Kira-kirahan niyo, ingin hawabaran niyo. Bunal to din kamu yan. Intiyawag niyo bukon siya biso. Iban bukon siya wala doon kaniyo. In tiyawag niyo yan, makarungog, makakita. In siya yanda kaniyo. Ibot long niya. In tiyawag niyo yan, labi masuok maun kaniyo, daing sin liog sin sasakatan niyo. Ununo na liog kura ka atawa liog unta atawa liog himar. Sampay biyata palom sin Quran, in suok sin Allah Ta'ala marikato taniyo, akrabu ilayna min hablil warid. Masuok pain Allahu Ta'ala ring sin ukat na to, yari haliog na to ini. Insuok niya marikato niyo. Di na to kakunahan subay sing milawak, pataas magpuspusan, simpagdua. Imaksud doon hay ni sin, daro lipta hatungod sin parkala pag dua ahakunot. Subay di kita maggasod magpuspusan. Di na mauno ang aun mic bihay ni, asal da mo na ining magpasampay sin, uno yan, tuamin din abutan. Patuhan niyo Rabbul Alamin, subay iban pagpatikupo, pagpatibaba, pag-addat, panghalga pa Allah subhanahu wa ta'ala, iban rahasya niyo, harap patuhan. Unin pag yanong rahasya, jantung, kana bang isa-isa tara, wayra ibanta, sa taing panghindua at parahabaran tara, bang man mo karungukan in, suara mo. Ay nakaw magpagawa sin suara mo. Bang dua ayaw, pakapagawaon mo in suara mo, minsan hindi. Wala mo pa kaya kakabtang kaingatan na sin Allahu Ta'ala in, kabtangan mo bang uno? In suara mo bang biya din in tanog niya? Biha.
Mataod sa ini pagka dungukan tan yung hadis. Biyasin hadis, biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sanam itum, tigidlom bitu-bituhan, miyanaw hataas yung batu itum. Kikita sin Allah Ta'ala yung panausin sa namyaon, iran inhantak sin siki niya pawatu, diurungog sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikaw, butangan intay nga mo pa, daig sin sanam nagpapanawang mo karungukan. Di, sain Allah Ta'ala karungukan mo. Sabi at tumarayaw inamuin yaon kato in panghalga, pag-addat pa Allah Subhanahu wa Ta'ala, labi-labi na tuod, aun siyukat mo kaniya. Bang aun sukaton mo, ayaw ko naggagalit. Sa agamayan, pababaon mo yung suara mo. Bang aun piyangayo mo. Bukon kabihan. Yan haantara si manusia, ibang manusia. Biya din na nagpapanjari kato niyo. Subay na to adto, kahalgaan marayaw, mga katote manghuran, haagam na Islam. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khufyatan dun al-jahri min al-qawli bil ghuduwi wal asal wala takun min al-ghafilin. Ayat Suratul Arab 295. Tumtuman niyo, intuhan niyo Rabbul Alamin, doon halawmsin ginhawabaran niyo. Rahasya mo iban sintuhan, ayaw mo kalupahi. Dahil waktu pa waktu suway mo siya tiyutumtum. Suway hadya yan hotline. Di mo kakunhan yan mag-reload. Suway yaon siya, di makaig. Bang yan timututog doon, yaonin hidayat niya kato, di makabutas. Bihan, na, iban lang niya pag-addat, panghalgai, iban, yaon dooning kataan, amin sa rayaw-rayaw pangaddatan, hialop mo kaniya. Makaliw rin ha pag-addat mo ha, mano siya pagkahi mo. Biyan. Doon al-jahri minang kaul, amin wayroon pagpagwa sinsuara. Di magpalahil sinsuara. Mahapon may naat. Pag yan undunan niya, sambahayang. Nain sambahayang, aun duang kajinis. Aun zahir, iban aun, amoy insipok siya. Biya sin sambahayang doom, magpatanog, simbas sa hunsin, imam. Isa-isa niya, ray sabi, magbasa. Imam di na. Biha, ibang pagtakbir niya, asupaya kaingatan ta, nagpinda siya, ring hambuk hinang, pahambuk hinang. Bihad to. Na, impang asubo, bang siya magsujud, piyopos-pos na yung tingog niya, magdua apatuhan. Bang siya magruko, piyopos-pos na yung tingog niya, di. Bihad to. Sabab bangkaw nanganganal pa Allah Subhanahu wa Ta'ala, in unuin hikabtang mo kaniya, yadto magtuytoy si mampay. Wala si magnat. Labi-labi na bang ingkita, si musugpat kaniya hakatan sin wakto. Bihan yan. Naamo yadto mga palanggungan sing kami. Haagam Islam. Naman jari, doon hayan, amin hadis biyay tayawn kato. Ipapa, kira-kira ingin nawawaran tatungod sin parkala, pagdua asing kita. In pagdua aon day sa baturan niya. Wayroon man dyan itay maundua ikaw in naghinang sing kabayaan mo. Piya jujukop sin Allah Subhanahu wa Ta'ala in agaman niya. Piya sampay sin daak niya. Kato niyo, amuad tinurulon na to. May pahinang marayaw. Hahula kay wanan, nagngaan sa jahula Islam sa wala dito kanila yung duwayan. Baya-baya sintao himinang sing kabayaan niya. Pasal lang niya aon kapatot si manusia pag hinawabaran niya.
di taman jari sinuhun. At ini minsan magmaksiat baya-baya niya. May ipapalang kato inya yaon pasal sinla sa takanian supaya ando kaylo amo ating kabayaan sin Allah kum mungkaran falyughayyirhu biyadi. Wa in lam yastati fa bi lisani, fa in lam yastati fa bi qalbi. Dalika adhaful iman. Bangaong kagitaan mo, piyag mungkir mo, hatay manghud mo, us-usa siya, pindahi. Sa bukon mo isa bakahon, binasahon, dahon mo kando, sapu-sapuhon, tay manghud, pialo paragos wala na nakaamoy hinang yan. Pikil mo ba? Sabab inta umakahinang do sa tumtuma. Inta umami na sabang siya binasahon, marukal day sab siya. Bukon siya makuyag hadya maminasa. Biha. Marukal day sab siya bang siya binasahon. Ingkataan sin hinang mangi. Amin baran sin tao himinang bang hibalik ka niya rin matay ma. Watwayron sukarol makuyag pagtakawan. Wayroon mamumuno makuyag bunuon. Bihan. Nahasabab yato subayad to hatihon marayaw. Impanghindo sin Allah subhanahu wa ta'ala hikarayaw katan. Way malupas. Nabang nato ini matilusa na insya Allah subhanahu wa ta'ala. In panghindua di mo nakakunahan mag-urol madtumadtusin kabayaan mo hisukat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Jukop na laong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amin marana yung katan. Ya Allah pasura ko palang sulka. Jukop na sagto. Ya Allah patangkisa ako rin hasut deng hanarka. Jukup na. Hangkan na hambok waktu Sa'd ibn Abi Waqqas, sambok sahabat. Sami'a ibnan lahu yad'u yaqul. Allahumma inni as'alukal jannah wa na'imaha wa bahjataha wa kada wa a'udzu bika minan nar wa salasilaha wa aghlalaha wa kada. Inagisim bata. Ya Allah, ya Tuhan namo, mangayo ako kay mo sin sulka mo. Iban sin nikmat, halawm niya. Iban sin kakaya-kayaan, halawm niya. Iban sin kuan. Ya Allah, ya Tuhan ko, patilibo niya ko. Dahil hanar ka, iban sin mga bilanggo, iban sin mga kataan, kataan, kaming sanaan halawm. Di na. Di mo nakakunan mag-urol. Mahita ini. Sabab mataod magdurwa abihag to mga kunot. Kakitaan mo, in pagkunot sadya, mabot mga diyaman. Insang bahayang 8 karakat at tawakahuan karakat, di misang mabot tong adyang. Sa impagkunot, abutan, diyaman. Nasabihan tilo sa simparinta, piyaku inuno yan to, piyahati kanila mo kung bihag to. Bihan, nalongsin ama haanak, ya bunay, inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sayakunu qaumun ya'taduna fid du'a. Ya kau anakku, diungog kuto din Rasul sallallahu alaihi wasallam nagkabtangan, dumatong dain waktu aun kauman mag palabi-labi na tuod sin panghinduaan nila patungan. Pag yanong labi-labi bukod na jukop. Sabab in jukop yadto Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di siya magpamayta kato bang bukon daakan sin Allah Ta'ala. Amo yan. Na paiya ka antaku na minhum. Irot hali kau, makasud kau hatumpukan nila. In a'taytal jannah wa a'taytaha wa ma fiha wa in a'adta minan nari a'adta minha wa ma fiha. Bangkaw long niya mangayo sin sulga, yadto na jukop. Di mo nakakunahan pangayon pa halawm niya. Jukop in surga.
Tanda niya yan piyatatarang pasambil sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kato niyo. Kahinapusan makasudsul ka, nakalaway na rin nga narka. Impamista niya habaran niya sin umulang buok ipon sin Allah Ta'ala hawak to. Nakatoy kuno. Parahal nakalaway na siya narka. Nabi adin ninway nakalaway narka. Imparasahan nila. Suri na ito nakakunahan, hambuk-hambuk ko ning ikabayaan na to. Di adun nga ini makapagpi kasi kabayaan mo. Sabab yan nabiugso sin Allah subhanahu wa ta'ala katanin nikmat. Habang maandi lumabay rin kapag maksiyat. Iukab hakatan, bukon sa Muslim, sa mil kafir. Piya pagtabla sin Allah ta'ala sin nikmat hababaw sin gumiini. Bihan. Na, bangkaw long niya dihilan surga, yaon na yung katan. But sampai intanda niya hawak tuin Allah subhanahu wa ta'ala, sumuok na long niya pa mga sila bariman, hadlaw akhira. Mga suho. Nauno pa lang na yung sukatun niyo kako hawak tuin. Long niya, ya Allah, uno pa yung sukatun na mo, way na sukatun na mo, balami-lamihan na nirihilan mo ini. Di na mo na yung katimbaan katan. Inlasan niya haipon niya, bukisan niya na yung pamayuan niya, doon hayan kayo kalupahan sinta usulgain, amuin, kaya na naman nila rin panagdaan kasuod nila. Indayaw parasahan nila. Sampay sin sila katantan, mapinda na yung pamayuan katan. Sumahaya. Bihan saya. Naamoy at ito mga katawtay manghuran, haagam Islam, in sarayaw-rayaw. Piyang hindo si Rasul sallallahu alaihi wasallam dahil mga pagdua, basahon ko, kato tanyo, hasupaya, aon tindukanan na to, hawak to ini. Biyayta si Aisha radhiyallahu ta'ala anha, bayta kaniya sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Aisha, amo ini pang dua amo. Sabab in dua ay ni jukup na katan, o ay nakulang. Allahumma inni as'aluka minal khair. Ya Allah, ya Tuhan namo, mangayo ako kay mo daing ha mga karayawan. Kullahu ajilahu wa ajilah. Kataan sing karayawan, amuin, nakauna iban sin nakahuli. Ma alim tu minhu wa ma lam a'lam. Sibo daing kaya ingatan ko ibang di ko kaingatan. Piuas nenembaran niya magtuy-tuy. At ini Allah Ta'ala magbaya sing kabayaan ni. Wa a'udhu bika minas syarri kulli. Ajilihi wa ajili. Ma alim tu minhu wa ma lam a'lam. Wa ma lam a'lam. Magpatilibong na ko kayo mo rin hakatan kangian. Katan. Amoy nakauna ibansin, nakahuli. Kiyahatihan ko ibansin, wala ko kiyahatihan. As'alukal jannah. Wa ma qarraba ilayha min qawlin aw amal. Pangayon ko kayo mo insulga. Ibansin katan hikasuok kumaon kaniya. Labay ring hahimumungan ko. Ibansin paganggaw ta ko sin udyot pamaranan ko. Wa a'udhu bika minan nari ma qarraba ilayha min qawlin aw amal. Iban magpatilibong nako kay mo. Daing hanar ka, iban na sin uno-uno na. Mahinang sabab hikasuk panarka, labay reng hamumungan iban hinang. Narani ang katan. Sampay roon hay ni masing-masing sila, maglalawag sin hinang marayaw, habihatin tuyo nila. Da sumakawa aun siya jangkaan, di makajari makaliw. Dahil hakabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hasabab yan, hambok waktu ina Aisha radiyallahu ta'ala anha, inagi niya Rasul sallallahu alaihi wasallam, biadin lang niya, ya Rasulullah, impangita mo bang sa upama nagkugdan, in ibadat ko,
Haamin biya sindom maaunin Laylatul Qadar. Uno bahain hipamung kuya Rasulullah. At ina pagka siya hinduan, hawak tubihaon na ngayo siya, mikihindu. Unin nagisin Rasul sallallahu alaihi wasallam, pakuli, amuinin hipamung mo, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Apu-apu dah. Ya Allah, ya Tuhan namu, in ikaw yan bunal-bunan tuod pati maapun, iban makuyag kau ha mga sila pati maap, na ando maapa ako ya Allah. Amurad to. Na impag maap, malayo piyag bidaan, iban si pagtawbat. In mangayo kau tawbat, ada ka lamang aundo sa mo parugaing, bisarahon pahadlaw ka na kana. Bangkaw miyaap na sin Allah subhanahu wa ta'ala, way na makapindo sa mo misan ng buok. Malano na kaw rito hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Misan pa yung kaaunan pamano siya pagkahimo. Bangkaw miyaap na sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amuinin mga sarayaw-rayaw ipagduwa singkitan niyo. Naamura kuman, yan kaya babay tak katutan yung ramikyan, in parsukuan simpagyanon dua kunut. Dua hawak tusin pagkunut. Na ini ni mga katawtay manghuran, hakam Islam, na subay na to urulonin, amuin biyay tak damikyan sin Rasulullah, piyan hindu, bang aun higanap na to, iniganap na to, amin dua ayaon, damikyan kaya bay tak day sa sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lamud ha mga panghindua, bukon amin hinang-hinang sin manusia, biya na sin anak hi Sa'ad ibni Abi Waqqas. Mangayo pa Allah subhanahu wa ta'ala sin, uno-uno na, at niya mga hitilo sahun niya tuod katantan na sibit dakula hibay taing kabayaan ni. Dito magsumo-sumo na yung manusia. Naamuray matarang kato, Allahumma hdina fiman hadait. Amo na ining kabiyaksahan na to asal. Naamo aun bang kau mabaya ganapan mo si mga Allahumma atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adzabannar. Iwan sinasabot ko ini. Ay ikaw, amuatin kasuban tuod sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ipagdua. Atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adzabannar. Tura. Atina fid dunya, ya Allah dihilan kamu di dunya, in marayaw iban sin adlaw akhirat, karayawan adlaw akhirat, iban sin kangian ha adlaw akhirat. Di mo nasan in Allah ta'ala kagunahan urul-urulun biha ni bayta ingkatan. Sebab kaya ingatan niya, wala mo pa kaya wisara kaya ingatan niya na asal. Siya nagpapanjari kato. Siya misan in nagbayaangkan kita makabungat sinsimudta. Hangkan gumuha in suwarata. Daing kaniya. Wala pa di madya turi kato kaya ingatan na sin Allah subhanahu wa ta'ala. Di ta nakagunahan siya patumtumon, labi. In siya makaingat hasababyan amungan impiang hindu niya harap para Rasul sallallahu alaihi wasallam, amun dia ak niya papahinduon kato taniyo natay maun nato impang hindu sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa khaliluh. Wa salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa atba'ihi wa tabi'ihim ila yaumiddin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ya Allah sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat.
Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuk wa hubbal amal alladhi yuqarribuna ila hubbik. Allahumma ij'alna min ibadika as-salihin al-amirina bil ma'ruf wan nahina 'anil munkar alladhina la yakhafuna fika lawmata la'im wa 'inna ala dhalika wa qawwina alayh wa yassirhu lana wansurna ala man ta'adda hududaka innahu la nasirun lana siwak wa la musta'anun ghairuka ya maliki yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka nusraka wa hudaka wa afika wa ghinaka. Allahumma ij'alna fika raghibina fi jannatika tami'in wa adabika aminin. Allahumma amla' wujuhana minka haya'a wa qulubana minka faraha. Allahumma askin fi nufusina ma nusallimu bihi jawarihana li khidmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Aqimis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Istaqimu sufufakum. Allahu Akbar. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تستحي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أهوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.